kalau you banyak sangat pakai active ingredient punya produk, skin barrier you akan rosak. And I pernah hadap benda tu. Back in 2023, these are my skin. Teruk kan? How do you repair skin barrier yang rosak macam ni? You kena pakai moisturizer yang ada 3 main ingredients ni, which is panthenol, ceramide and centella acetica. Kenapa? Sebab 3 benda ni memang dia punya function untuk repair you punya skin barrier. I nak suggest this YOU Acne Plus B5 Barrier Moisturizer Gel. Dia ada 3 ingredient tu. You pakai, dia meresap cepat gila. And I suka packaging dia sebab very hygienic. You tak payah nak cedok-cedok dekat dalam tub. You picit je, lepas tu terus pakai kat muka. Instantly calm and soothe you punya skin. Pakai 2-3 kali sehari, dia akan cepatkan you punya scar healing. Ada acne marks macam ni, boleh pakai this Spot Care Pro Serum. Dia ada guna banyak, tapi berkurang sikit je sebab isi dalam ni penuh tau korang. Guna sikit je kat area mana yang you nak fake acne scar tu. Pakai 2 ni 2-3 kali sehari and you're good to go. Dalam masa seminggu 2 minggu, you akan nampak perbezaan dia.